urimo kunyumva bashaka kugira ngo ukuri kuve mu kanwa katari aka Godfather. urimo kunyumva niyo mpamvu ubona umuntu nka Semuhungu aza bari kumwe yaduhamagaye hano Semuhungu ari kuvugira ya mpano Semuhungu akaza akavuga ijambo kurindi ya mpano yamubwiye akavuga ngo yambwiye ko amavideo yafashe y'ubwambure muri hoteli mu Busanze ejo bundi umuntu yabikoreye yayafashe kuri video call n'umugore we. Gusa ibyo bintu birashoboka ariko we ya mpano mvukora kora statement aravuga ati ngiyewe mu Busanze ejo bundi icyo nakoze ni kimwe nagiranye ibibazo n'umugore wanjye nagombaga kumubabaza. urimo kunyumva none se giye sindi bantu bari muri n'umugore stupid ntago ujya gucitinga ngo uri kubabaza uwo mwana ntabwo ari stupid stupid, that's so weird. Something is wrong. Mental health issues. Abantu mwera ndi gukotinga amagambo ya Semuhungu siko bimeze. Reka jazane jaki. Hari umuntu abifashe? Ariko twayifuza baryamye muri amasahara. Ndaravye. Reka bikini. Abana waruri hetra. Reka bikini. Ndetse nayibonera umwanya yaga buri munsi. Kubivuga. Ndamutse mbivuze kubivuga uri kumva? None se kabano? Karame. Nabwiwe n'iki ko umukobwa uri muri yandiri uyu mukobwa ari we wari muri ya hotel umva. Kaso kwa makuru ya Rusha Nesa. Ngiyewe reka ndabasobanurire mwa bantu mwe. Amakuru ya Rusha FBI. Reka mbabwire ikintu kimwe. Muzi ya mpano uyu mwanda yakoze ku wa mbere nibwo yafashe umukobwa mutwara kwa Bampora iki muri Busanza. None turi kuwundi wa mbere nta kintu kirakorwa. Turi kundi none se rega muzari ikintu mutazi. None se bajya yavuze ngo apfike igihe ngo nta mashusho ari hanze ngo nimuyabona ngo apfike igihe. Niko bimeze? Niko yavuze. Umva ukuntu bimeze. Twaraga icyo kiganiro uracyumva none iki. Nanjye biri kunjanga nibirebire. Yeah. Nibirebire mane yanjye. Ibaze ko nandi mukaza ariko nafashe tamu agateba akabyumva. Ariko ibintu byose habanye cyane. Aha muceceke. Muceceke. Umuntu uri bwongere kuvuga ku biganiro uwo ngondaguruka nawe. Ntabwo ngiye bajya kumva ibiganiro bya Kaboko. Abajya kwa Kaboko mujeyo. No sense. Ntabwo ngiye kuvuga YouTube bro. I have my one way. You kamiguru zanjye. Then shut the fuck up. Ntagira umuntu ongera kuvuga ubusa ku byabereye muri ubwo YouTubers. Stupid. Hanyuma se uje gutranslating ibyicyo kigori cyavuze ubusa ntabwo nshaka kujya kubyumva. Sinkeneye kumva kuko ibyo yajya kuvuga hada ndabizi. Ari kuvuga kubivugiye ryo kwaro nanze kumuzamura. Nanze kumuha ijambo. Cyandika muri comment nshima ijambo ntabwo nahereza ijambo uyu mwanda. Kintu kidafite indangagaciro nta kintu mvugana nawe. Uyu muntu kabano narwaye amajoro hano mwibona ko muzura akanya ntabwo muzi umwanya bitwara. Naraye ndwani iki kigori mvuga ngo cyahohotewe kandi kiri guhohotera abandi bantu. Ngenda kuruka. Kikiragira nkakuruka bro. Rero kumbwira ngo kijya kugira rwaraje hano ntirwaraye amajoro rukwareka no muri comment. Wewe ntago murashaka abagore ndi kurengana uri kurengana ukagira nawe ujya kubeshya ngo bagikuyemo umutima uziye bawukuragamo ukareka kongera komeza kuzonga abantu. Fata n'abanyarwanda kazu kajya kubambika ubusu wa mbere wa kabiri izuba riva nturikaze kubwira ikintu kimwe. Amategeko nayo yaramvanga ntabwo urungurwa bakaba batararuyora ngo burubere uri kubiryozwa ibyo rwakoze. Narabisobanuye ejo iki ngiki imbere yuko bagifata